ดัมมอโซมีเซเดนทีวีปอนมัวกิงเกกามิเลียโซบอฮีตุนีตังคาออกัสนิงาตุนีเลซอนนิลานินิตังตังโกนาคงเลดินทูเป็นมีบีบันปีนาสติมูลัสแพ็กเกจไฟอัปเดตCovid-19 ไวตอดกิสาย US กัมซุงสเตทปอคัดดินมุน Covid-19 โดดานาซาตีบอนาไว President Louis Barrack Obama Tweeter Account อากุกสัก Hacker กุตปากิตัดนาดิง Bell aa-mah-khaan ดอลาเต็งสกิเลตูซอมนีเลตูงากิจังตันสักจิกเตบ้านอาเทไวทุมันพาตัมปีแกลดิงฮีตุนีตังโกดิงทูแคมเปล Zomi ปีเตควานาเลเดสัตนาโตวันตัมปีเปคียอาองไก่ขบสักปูไดซามัง HR Assistant Job Trainer Unipress USA บอลลิงวินเตงก่อนตุงะลุงดำนาเดียนปีเกาฮี Covid-19 na Dona Zatui khat NIH Zato Zumpi in Sinna trial nading Lili Zatui company te ne isa Covid-19 na Dona Zatui tungah The National Institute of Health NIH Zato Zumpi in Sinna trial namni boarding chi thu zani pi thai Tuesday ni in tangkona ne uhi Lili Zatui company te ne isa Covid-19 na Dona Zatui min pen LY COVID-555 chi min va wa Canada gampan app Celera Biotech Zatui company to kipol khom bawlkhiat khop u Zatui khat a hi Lili Zatui company in LY COVID-555 na Dona Zatui tunga Sinna trial adol thumna pen zanhal pizing Monday ni kipan kinta chi thu tangko US Kumpi te ne sa NIH Zatui Zumpi in mon hoi lo chi le muibun lo chi te sitel bel no mo ahi man in NIH Zato Zum maka ina to Sinna trial namni nei be ding gel u ahi NIH Zato Zumpi in anei ding u to Sinna trial namni te pen active 2 le active 3 chi min va Covid-19 na kipat na lim symptom nei ahi hang Zato lup aku lo china te le Covid-19 na hanga Zato alum china te chi dan group ni tunga Sinna nei ding chi hi tu Kumpi ma in Zatui maltul zakhat ki bol zo ding chi lamet na oma a result zong pen November khabe ma ki thei ding chi thu NIH Zato Zumpi director asem Dr. Anthony Fauci in gen hi Remdesivir zatang man price khiapsuk nading le company dangte in zong bawlkhiat the nading phalna piak nading ngetna laikhak state somthum le lipan attorney general te in Kumpi tungah laikhak Remdesivir Zatui man price khiapsuk nading le akisamza za tampi tak akinga azia the nading lungu na to state somthum le lipan attorney general somthum le li te in pu Trump Vice Zum Trump administration tungah pi thai Tuesday zani in ngetna laikhak u hi Louisiana State Pan Attorney General Jeff Landry le California State Pan Attorney General Xavier Becerra chi te maka ina to akiwai hom to laikhak pen US Health and Human Service Zumpi The National Institute of Health Zato Zumpi le US Food and Drug Administration Zumpi chi te tunga zong pia uhi Remdesivir zatang pen Gilead Sciences Zatui company te nei sahi FDA Zumpi pan mei kha sung in Covid-19 china te ki bon na ding emergency authorization use phalna anga Zatui khat a hi muibun mama hi manin US Gammi khilo adang gamza le somni le sagi te hom kyanzo na ding ahan chamlai taku a hi zongin zatang kiching lo hi manin Gilead Sciences Zatui company bekin bol ke hen la adang Zatui company te in zong bol khwat anga na ding le tamman lwa hi manin aman aki khiapsuk thei na ding chi ngetna laikhak hi Remdesivir tho khat chang dollar zanga le somni takmana ki bongna course khat ai tang sumbe khem pe pen dollar tu thum le za le somni be chi hi US Gamsung State li te COVID-19 positive case tu zali valta US Gamsung atom pen state somla thum sunga COVID-19 positive case pen tu zakhat valta khinta to telaka California State Florida Texas New York State chi te state li sunga COVID-19 positive case pen tu zali valta hi million som li dek tak na California State sunga positive case pen tu zanga val US Gamsunga positive case atam pen na state khat hi ahi zongin tu kalpan kipan akiam lammano ta chi thu California State Governor Bu Gavin Newsom in press briefing pulaki Zomi mi how tampi tak aten na Florida State pen tu lai tak COVID-19 positive case atam pen ni na hi
นันนางาขามิมัลเต็งลีเละตูสมกอเละตูบาลอมตาฮี Texas State ซุงฮิลสันโคเฮาสปีปาปู Sylvester Turner in positive case akyam su nading lungku na to kalni sung stay home order tukun bo khiat ding thusun na July khasungin bol a mai to ma tholo pe uma liaw sum dollar zani le somnga gam ta ding chi thu abesa pi jing monday ni in tang ko hi Texas State bup akigam positive case pen teng li le tu somnga le tu nga bal om ta a zato lum bek bek tul giat bal om ta hi Federal Agency Zum khat peuhpeuh a na asem US Gammi khat peuh na sep na pan hol khia a ama na sep na mun a gamdang mi te na sep pelo ding chi executive order chukun khat US President Donald J Trump in tangko abesa pi jing monday ni ina US President Donald J Trump in executive order chukun khat tangko a banghiam chi le Kumpi Federal Agency Zum tom tom te a na asem America Gammi khat a hi kele green card toy khat peuhpeuh gamdang mi te na sep piak nop na hang to na sep na pan hol khe thei loading chi thukun a hi Kumpi Federal Agency Zum khat peuhpeuh a na asem US Gammi khan na sep na pan aki khol sak le zong ama na sep na muna H1B visa to ong pai gamdang mi khat peuhpeuh sem sak loading a US Gammi a hi kele green card toy mi mal khat peuhpeuh bek sem sak ding chi na zong a hi gamdang pan US Gam a H1B visa to na sem dinga ong pai pen June somni le kwa tu ni le somni ni changchang tu zanga le tu som giat om chi thu USCIS website tung tonin ki thei hi US President Donald Trump in Beijing Monday ni a abol executive order to kun hu hau hang in adiak diak gamdang pan US a H1B visa to ong pai nuam te a ding in US gam sung lut theina haksa saktom a hi H1B visa khiat na pen bang hem chi le specialty workers akichi atom pen BA degree pan atung si anei a pilna le siamna atom vilve anei phadiak mimal te bek H1B visa ki pia hi Tunia kibol executive order to kun pen Federal Agency Zumpi te in zui dinga ahak salo to kun khat azui the sem na ding un han tho na hi America Gammi te na sep gwan ding chi na hi a simple ma hi chi in to to kun kip sang na sai athu na a again hi US President Donald Trump in America First America Gammi te masak ton tung ding chi pen President sep a kipan kum tu ni le som le guk pek pan azat to policy khat hi a to bek tham lo tu lai kun sian na tele punan na huwa hang in US gambup na sep nei lo mi phaza unemployment rate pen 10% wal tak om khin a hi manin America Gammi te na sep anei chiat na ding lung gul na to hibang thukuna bola hi US President Barrack Obama Tweeter Account aguk sak hacker gutapa kitat na ding aa-mah-khaan Dona tengsagi le tu somni le tulnga ki changtan sak nungkha July som langa ni in leitung bup aling long sak zo thu piang khat oma bang hem chi le mi how Bill Gates Amazon company nei pa pu Jeff Bezos US President Barack Obama Tesla company nei pa pu Elon Musk Apple company nei limla kine siam actress le model min thang ma Kim Kardashian chi te adang mi min thang tampi te nei sa Twitter account zale som thum bang kizat simsak ki hack sak chi thu a hi Bangjirana kizat simsak hem chi le US President pu Barack Obama Twitter account bang pen pu Barack Obama kine a sum ngen hi bangchigel hem chi le Covid-19 huwa hawang in mi pi hu nuam ing anwaya Bitcoin address a sum nongkhak le nongkhak za azani ongkhak ki ning dollar tul nongkhak le dollar tu ni kong pe ding hi ham phat na pen minute som thum sung bek hun ka hong ding hi chi dan in kiel hi US President mi thu pi khat in hi bang thu khat gen hi man in ki uma nai khat jong ching nai lo in dollar teng khat bang sum nga man ki chi hi bang jinanin mirang khat nei sa account sunga lut the hiam chi thu Twitter company le FBI te in akan kan taku chang in bang mu khiau hiam chi le Twitter company a na sem te gol guk pia in account abol lai a azat email lai sim saku hi chi hi email lai sim tak de account anei tak pa in email akila ilam athelo na ding jong bol u chi hi toran email lai the na ding gol guk sum piak za ben account khat chang dollar tu thum kim bang pia chi hi Twitter account azat sim sak guta hacker mi thum kiman khin ta u a kwateng hem chi le Florida State tampa khopi pan kumsom le sagi aphapan Graham Clark kumsam le kwa phapan Mason Shepherd pen UK gama om hi adang khat pa pen kumsom ni leni aphapan nima fezeli hi a Orlando Florida State pan hi Graham Clark pen tu lai tak bel aa-mah-khaan sum dollar tengsagi le tu som ni le tulnga ki chang tan sak chi thu abai sa ni no sider ni in Department of Justice Zumpi in tangko hi
Republican Party lampan mi pi pan pi nading vai homna stimulus package to kisai theih wai thu tuam Republican Party in stimulus package thusun na bill mi pi theih ding in July kha somni le sagi Monday ni in swak khe sakwa lai mai za le somguk le gyat pha hi Senate Majority Leader Mitch McConnell le Paul te in aswa kya saku thusun na te pen Republican Party te thusun na be ki phot a Democrat lampan langpan na le niang na om thei lai a hi ke le om lai the hi Republican te thunei zok na House of Senate sungpan Kitukim na a om thei zen le Democrat te thunei zok na House of Representatives sunga vote kila lew ding u hi to kis to chang US President Donald Trump in athukim to lai le ama sain thu na to kikip sak ding a hi mi pi pan pi na ding vai hom na stimulus package alive na pen health economic assistance liability protection and school chi min vo a atomin the HEALS Act kichi hi akhian na pen chidam na ding sumlei sumjong na pan pi na ding zum kong khak pan huk bit na ding le sangte pan pi na ding thukhun chi na hi akhat na dollar tu le zani pen amasalai dan ma in ki hom ki ding chi hi tuni le som le gyat a hi ke le tuni le som le kwa sunga single to tax file a income dollar tu som sagi le tur nga noi sia ane single khat in dollar tu le zani nga ding a dollar tu som sagi le tur nga pan dollar zata awal sial in dollar tu som ko le tur kwa chin dong dollar nga ta ki dok suk ding hi dollar tu som ko le tur kwa le atung sia income ane single khat in bangma nga loading chi na hi tuni le som le gyat a hi ke le tuni le som le kwa sunga jointly a kichi ji le pasal min to tax file a income dollar teng khale tu som nga noi sia ane nu pa khat in dollar tuni le zali nga ning a dollar teng khale langpan dollar zata awal sial in dollar teng khale tu som ko le tur gyat achin dong dollar nga ta ki dok suk ding hi tanei lo nu pa khadin dollar teng khale tu som ko le tur gyat le atung sia income ane le sumbang ma nga loading chi na hi ta khat chang dollar zanga ki piak be ding hi kwa te in dollar zanga nga the lai ding dependence of any age kum changtan omlo dependent akichi khem pe in dollar zanga nga ding chi hi dependent akyan na pen IRS dictionary sung a qualifying child or qualifying relative kichi a na in kwan pi hitale in kwan pi ahilo Natna khat peuhpeuh ahitale tax na phalna a nangma min to claim na hi nak le dollar zanga na nga ding hi nanuin ama min to tax file lo a tax na file lai nangma min noya na gwan le na claim le nanu ai tang dollar zanga na nga ding hi nanuin ama min to tax file a hi le dollar zanga nga loading a dollar tu le zani nga ding hi kumsom le sagi achinkin high school sang naw pangte college student te in zong dollar zanga nga ding chi na hi a hi zong independent a hi kula ama min to tax afal lo a hi a nangma min noya agwang chi dan a hi kul hi thong ke te in dollar tu le zani le zanga chi te nga loading hi January ni khat tu ni le somni masia ong nu sia ong si san in kwan pi khat peuhpeuh in dollar tu le zani le dollar zanga chi te nga loading hi to haya January ni khat tu ni le somni pan tu ke ka sung teng ong nu sia ong si san in kwan pi te in dollar tu le zani le dollar zanga chi te nga liding chi na hi tu ka sung hitale tu kum sung lim hong nu sia mi pi tampi oma to te in zong dollar tu le zani le dollar zanga chi te nga liding chi na hi dollar tu le zani le dollar zanga chi te pen federal tax le student loan labor lo kik na ding in zo tho thu to ong ki sik loading a ong ki kat loading hi chinom na a tax labor le student loan labor na nei hang in ong ki kat lo ong ki dok loading a akim si set ma in ong ki peding hi a hi zong in child support labor na nei le dollar tu le zani le dollar zanga chi te sumpan ong ki dok ding a achen lai aom le ong ki pe pan ding hi unemployment dollar zaguk vai na om na state pan a hi lo federal kumpi in ong piak be dollar zaguk pen dollar zaguk kino loading a atam pen dollar zanga a hi ke le nakasum i 70% changbek ki piak be lai ding hi gente na ka khat dollar tul na nga hang in dollar zasagi dollar tul khat i 70% na nga ke ding a dollar zanga bek nga ading chi na hi ka khat na khasum pen dollar zanga a hi ke le dollar zathum le som nga dollar zanga i 70% nga ading chi na hi pen federal in ong piak be dan ding hi a iom na stay in ong piak za to gom suk lai ding a hi toran akipiak the na din in state kumpi khem pe win mi khat i khasum lak pan 70% pen bangza chi gina tak le kitchen taka computer tungton a akitwat the na ding in computer system ki bol meng phot ding a to vai alem masia dollar zani ta bek piak phot ding chi hi
ตัวนั้นคอมพิวเตอร์ตัวอากิตัวเทนัดดิ้งอินคอมพิวเตอร์ซิสเต็มบอลนัดดิ้งสเตกุมปีเตคันนี้นิสอมกุกสุงหุ่นกิเปดิ้งคันนี้สุงินคอมพิวเตอร์ซิสเต็มอาเลมนายตัวนเกเลอดังคันนี้หุ่นกิเปียกเบลายดิ้งจีฮีตัวฮีมันินดอลลาร์ซิกุกanga lai tak mi malte in hi thusuna ake kip sak zen le dollar zani bek nga apot ding chi na hi a bangtan ve dollar zani nga ding chi pen stay kumpi ten na sep malang ja tung a kinga ding hi paycheck protection program loan vai hi sum le toy na nga the na ding in thuni kisam hi akhana a na sem mi za thumpan anwai sia bek ane company business te bekin siaw the hi ani na punana hu hawang a na sumnut ngai na gross income pen 50% kiam a hi le na siaw the hi khashal sumlut e aza ani le lang chiang kilei toy thei ding a atam pen dollar million ni chang bek kilei toy thei ding hi PPP loan sumlei toy na sumlom pen payroll akichi na siami the khasum piak na ding a nazat le to nazat za langpan 60% chang piak ki kulo a ongki map ding a hi kentena na sem te kasum piak na ding dollar tu som na zat le dollar tu som thum piak kulo a dollar tu som ni bek piak kul chi na hi an sai call sai sushi sai te a ding to pi ma hi 501c6 organizations te a ding sumlei toy na a lokik akul loading din mun por khat zong khan be u hi 501c6 thulun wai a thulu som ni le kwa wal om hi US Kumpi low income census threats akichi khasum tom na khwa mi zong khwa hi ji a akichep te na a na sem mi zanga pan anwai sia anei business company chi dan te in puna na hu hang in revenue sumlut 50% kiam decline a hi le sumlei toy thading u a kumsom ni term to interest 1% back kila ding chi hi to hamphana ading in billion dollar za ki se hi lina liability protection zum kong mangkong kitun na pan hot khian na huk bit na healthcare provider akichi zato chi te a na sem a hi siawan siama le zato thulun wai a na sem mi khat peuhpeuh chi te china patient te in lungkim lo na a hang khat peuhpeuh to two ball lawsuit file a hi le kumpi in panpi ding chi takte atomin geleng case lal a hi le kumpi in liaw sum piak sak ding chi na hi ni na Covid-19 huwa hang in lungkim lo na to na sep na company tunga two ball lawsuit file na hi le kumpi in panpi ding a case na zo le na sep na company in liaw sum pe lo ding a kumpi in liaw sum piak sak ding chi na hi thumna school na ta te sangka na sang a na sem mi a hi sia te le adang na sem mi khat pe tunga Covid-19 hu hang in lungkim lo na to two ball lawsuit file na hi le kumpi in amount te panpi ding a akisap le liaw sum piak sak ding hi lina gross conduct gross negligence akichi mo takpi khial takpi a hi phial le zong kumpi in amount te ai tang in liaw sum piak sak ve ding hi ngana an increased employee retention tax credit ERTC akhian na pen business company khat in puna na hun sung teng a na sem mi te lay off twan lo a hi le kumpi in to business company ading hamphat na por khat te abeisa the cares act tulu nwai a by home u a to by home na sunga akoi u hamphat na te khan be to lai hi tulai tak akizang the cares act sung a akoi u hamphat na pen panghyam chile kentena thosa te bus company dan FPI company dan business company khat peuhpeuh in na sia mi te ka sumding apiak na a azat u sumlom khem pe ulak pan 50% bang tax piak ku loading chi a hi July somni le sagi ne ya akiswak sak the hills act sunga 50% back hino loading a 65% chi to khan be to hi gendena thosa te bus company in na sia mi khem pe ading khasum piak na kum khat sung dollar million khat ze ku hi to dollar million khat i 65% pen tenguk le lang a hi to hi a to tenguk le lang ai tang tax pen thosa te bus company te in IRS Zum tunga tax pia ku lo chi na hi a hi zong in the hills act thulun wai a tax credit pen kum khat dollar tu som thum chang back ke claim thei chi hi abeisa the cares act sunga kum khat chang in dollar tul khat chang back ke claim thei hi gukna full deduction for business meal akhiat na pen ansai business khat peuhpeuh na bol na a na business a hoi sem na ding lungu na to na customer te na client te antai buy meal drink a hi le to sumai tang tax pia ku lo chi na a hi abeisa the cares act sunga 50% chang back tax kimap a attack the hills act in
100% map ding chi hi ansai customer te tampi nga the na ding in promotion akibol zia zo na ding lungku na to hidan hamphana ki gwang hi sagi na emergency appropriations vaikin tu poimo ading sumlom sangte hon king na dinga akisam sumlom le adang coronavirus na do na ding akisam thu le la wanza tom ading dollar billion zathum le guk ki se hi Mekha somlanga ni a house pan akikip sakhin sa Democrats te thusuna por khat te pen khana kum somlenguk le anwai sia na pangte dollar zanga ma apjeding in college sangna pangte pen dollar zanga ta peding hi US omthena lai dal anelo te jong twadan hampana peding ani na federal hu na unemployment dollar zeguk pen January somthum le khat tu ni le som ni le khat mai kum changdong dollar zeguk ma piak sok lai ding Republican ten sun na pen Democrat lampan thukim pi lo na tamlai a hi manin tu ni changdong khensa na bangma kine thena lo hi Republican Senator Paul khat in thu sun na attack ball kitu to alo na le kitu kim thelo na tampi kom kala Republican Senator Paul khat in thu sun na attack ball hi to Republican Senator te pen tu ni le somni lai a President Sam ding in President Louis Barrack Obama to akidem tu lai tak Utah State pan Senator Pu Mitt Romney, Louisiana State Pan Senator Pu Bill Cassidy, Montana State Pan Senator Pu Steve Daines le Florida State Pan Senator Pu Marco Rubio chi theih a to thusun na bill pen the Coronavirus Assistance for American Families Act the CAAF Act chi min vo hi khatna single te dollar tul ta back bidding in nu pa te jong dollar tul ni ma peding a hi jong in ta khachang dollar tul khat ma ki peding chi a hi ni na unemployment benefit pen dollar zigu ki penol loading a tom ta khiapsuk ding chi hi August khasung dollar zanga peding September khasung dollar zali peding October khasung dollar zathum peding chi hi a hi jong in hi thusun na to kisai Democrat lampan House Speaker P Nancy Pelosi in bangjiron ki khiam chi le God bless him for having a proposal. I don't think he can pass that in the Senate either. Hibang thusun na nei thei a hi man in pasyanin thupa peta hen a hi zong in Senate sungpan zong pass zo kente chi a hi P Nancy in ama thunei na house sunga ong tun zen le zong passak somlo a Republican te in zong de loading hi chi upmo a hi manin hibang kamal azang a hi tulai tak unemployment benefit asyao anga pen milip million somthum kim oma congressman kipsak na a masia nom na state pan ong pek za bek na nga photing a federal hu na dollar ziguk pen beta hi phothi federal hu na dollar ziguk pek be lai ding by pu mich makono thu kim pianta Covid-19 puna na huzab hang in nasep nei lo le nasep akwan thai nai lo milip pen million som thumbang om lai a hi zong in federal kumpi in apiak be dollar zaguk pen July som thum le khat ni in the CARES Act thukun sunga a om sama bang in to ham phanna be ta hi Republican Party in dollar zani bek piak be lai ding gyal na nei u a Democratic Party te in maikum January khabe changdong dollar zaguk ma piak be sok lai ding de u hi thu pen Republican le Democratic ki kala alien pen kithukim thailo na thulu pi khat ong swak a mi pi pan pi na ding vai hom na relief package vai zong tu tan ve kip sang nai thailo u a hi hunte ki sot to tek a thuki jan om thai nai lo hi manin pu mich makhono in dollar zaguk ma piak sok lai ding thukim pian ing chi thu hi chi dan in zanin gen hi Tukun khat ong swat thei na ding sign a thu ding pen US Gammi President pa hi a ama thukim a hi le ken jong pan pi som ing to bek tham lo dollar zaguk piak be ding ade Democratic te jong Senate sunga member tom ton lo u a House sungma ma a jong member tam zolai u a hi man in Katukim lo na ahang por khat a om ve hang in US President Donald Trump in support pan pi a hi le ken jong a pan pi ding in ka king ding hi chi hi Democrat Party te to kitukim na om thei tuan nai ke le executive order kazang khathei ding hi chi thu US President Donald Trump in gen puna na huzap hang a chimo dong tok na athwak America gammi te pan pi na ding vai hom na khat Republican le Democrat te in kikip sak na anei zo nai ke wale eviction akichi in sapizolo te ki hol khiat le payroll tax akichi ka selong ki dok tax pokhat akido dalo na ding executive order kazang khathei ding hi chi thu apai saman dei pizing ni in gen khia hi
มีตัมปีตักอินซาเปียกโซโลนาหางอินกิฮอลแคดิงอุฮีอาฮีจงอินตัวดันดินมนอตุนโลนาดิงอากิสับเละกวายหอมดิงฮี executive order จัดกุลตักปีมอจัดกุลโลจิเตเดพัตักอินกังไอสุนไลตักอาฮีฮีจีอิน White House ปันทุกัน reporter เตกยังอาเกนแค่ฮี March กสุงาอากิกิบสัก the CARES Act สุงาอินบิลเละอินซับปิโซโลเตฮอลแคเทโลดิงจิทุกคนกิกวยอาตัวหำพัดนาเป็นจุลัยสมทุมและขัดนี้อินเบตาฮีฮี Covid-19 Eviction Defense Project อากิจี Covid-19 หัวจับหางาอินปันกิฮอลแคทโลนาดิงอาเกมบิดกิปอนาอินบังเกนเฮมจิเลตุลาตักอเมริกาอินซับอินกวนเป็นมิลเลียนซาและสอมกิมอมาตัวแต่งลักปันอินกวนมิลเลียนสอมนี้และทุมบังเป็น September สอมทุมกิมเจียงอินซับยักโซโลนาหางโตกิฮอลแคคัทเทดิงจิถูเกนอุฮี Federal หูนาดอลลาร์ซิกุกเบตาฮิมันอินซับอินกวนมิลเลียนสอมนี้ลีเตอินซับปิโซไนโลคัทเทดิงจิถูซอง US Census Bureau Zumpi in a ball u ทุกันนา survey ตุงตอนอินมุเคอุฮีปีไทยจานิทริเซนีจังอินกุมปิทุเนเตทุกิกุมนาอะคันโตนาตัมปีกิมุขยาอะ eviction อากิจีอินซับปิโซโลเตฮอลแคโลนาดิงเต unemployment ตอกิไซ Federal หูนาบังซาเปียกเปะลายดิงจีไว้ตุกาซุงลิมกิกุมเสียงดิงอินไมกาลจัง Congress อากิกิบสังนาโวกิลาดิงจีทุหอยคัดกิจตาฮี Eviction ไว้และ unemployment ไว้ตุกาซุงกิกุมเสียงตัดดิง Eviction อากิจีอินซับปิโซโลเตฮอลแคนาและ unemployment ตอกิไซ Federal หูนาบังซาเปียกเปะลายดิงจีโตกิไซตุกาซุงลิมกิกุมเสียงดิงอินไมกาลจัง Congress อากิกิบสังนาโวและตักตะดิงจีทู White House ไว้ไซทุเนเตและ Democrat มากายเตกิกาลอะกิตุกิมนางาไทยตักตาอุฮีตัวกิตุกิมนาอันนี้เทวิมัลเตเป็น White House ไว้ไซซุมปัน White House Chief of Staff ปู Mark Meadow US Treasury Secretary ซุมแกมปีปะปู Steven Mnuchin และ Democratic ลำปัน House Speaker ปี Nancy Pelosi และ Senate Majority Leader ปูชักชูเมอร์จิแต่ฮีอุฮีฮิมีลีเตเป็นกาคัสุงบังในซิมอินกิกุมนาอันในเดนอุฮีอากิจันตักอากิทุกิมนาอมเทนายโลหิมะตะเลจานีตักจังอินฮิดานกิทุกิมนาองมเทตาฮิมันอินตูจังคันโตนาอมเป็นกิกุมนาเลกิทุกิมนาฮีจีอินกิจัมแต่ฮีคอนเกรสเป็นตูกุมสุงหุนเซนาสเกจโดดันอินไปสวกดิงฮิเลองตุงดิงนิโนซาเดเรนีปันกิปันคอนเกรสรีเซสไอกิจีเวเคชั่นหุนอากิปันตาฮีอาฮีจงอินไมกาลจังกิบสังนาโวกิลาดิงจีเกียนาในวะฮิมันอินมีปีปันปีนาดิงไวฮอมนาคัดเปอกิบสังนาอมมาชยาคอนเกรสอินเวเคชั่นและนายโลพดดิงจีนาฮีมีปีเตอาดิงอินและเมนาตัมปีอมลาฮีUS citizens เจ้ามันขังตะเดง Department of Homeland Security กำสุงเก็บปินาซุมปีปันอัตุปีมาตังกูนาคัดอเบซาไลไทย Friday จุลายสอมทุมและขัดนี้อิน USCIS เว็บไซต์ตุงตัวนินสวกสักุฮีลายไม้จังอาและสอมสกิและกุกพาเอโซมีตัวอากิไซนาวอพเดียกทุลูเตอฮีและ Green Card เจ้ามัน Citizen เจ้ามัน Employment Authorization Card อากิจี US กำสุงะนาเซปเทนา Card อาเจ้ามันก็กำปันอินกวนปีเตสัมนาอากิจัง Form I-131 อากิเซวนาจีเต Travel Document อาเจ้ามันจีเตกอลกัมปัน visit visa โตองไปนวมเตกอลกัมปัน student visa โตองไปนวมเต visa เช่ามันจิเตและอดัง immigration benefits อากิจีเป็นตาเตหัมพันนาดิงอากิไวโฮมทูและละขัดเปลอาเช่ามันโตกิไซกิเคียนาตัมปีบอลูอาเช่ามันคังสักตะดิงจิต่างกูนาฮี US กัมมีสวนาอาเช่ามันเป็นตัวหลายตักดอลลาร์กุกและสอมลีฮีBiometric could be mek man pen dollar som get lenga lak be uhi avec pikigom dollar zasagi le som ni lenga be hi July som thum la khat nia akitang ko thukun thak tampi lakpan thulu khat pen US gammi shauna a biometric could be mek man dollar som get lenga pen kilano loading a hi zongin a shau man pen dollar zuk le som li hino loading a dollar tu le za le som guk la ta ding chi thua hi Department of Homeland Security DHS Zumpi เตไว้ไซนันวายาUSCIS Zumpi เป็นอดัง Federal Agency Zum เตโตกิบังโลอา USCIS นเซปนาเข้มเปอาดิงอากิจัง budget เข้มเปลักปัน 97% บังเป็นอาชาอุมัน fees อ่างะจะอุโต Zumpi กิเปโซนาดิงอวาย Home Agency Zum ขัดอาฮีอดัง Federal Agency Zum เตอาฮีและ Federal Kumpi เตฟันและ budget โตอากิเปอากิรันอาฮีอาเช่ามันลักจะตัวกิไซ USCIS Zumpi in Federal ทุกคนเอาสามารถบังอินกุ
กุมนิจังขัดเวตาเอ็นพักิกูอาตุตุงตางาอาชกมันฟีสเบนอาหวมกิมอิน 20% กิมบังขังสักูอาอาฮิซงอิน US Gammiสวนาอาฮิเละ 80% บังขังสักูฮี US Zumpi ต่อกิไซซุมลุเละซุมจัดเขียนนากิมโลจิแต่สิเตลดิงจิเป็นกุมพิทุคุณขัดอาฮิมันอินสิเตลโลพโมอาอเมริกากัมมีเตเก็บบิโซนาดิงกัมซุงฮุกบิโซนาดิงและ immigration system อาเข้าเซมนาดิงลุงกูนาโตฮิดานอากิไวโฮมอาฮิฮีจีอิน US Zumpi policy ต่อกิไซ deputy director asem บูโจเซฟเอ็ดโลอินแกนฮีนุงกาไลไทย Friday นี้ US Zumpi ปันอากิสวักซัก final rule ทุกคนเป็น October ค่ะนี่ปันกิปันกิจังตัดิงอาฮีลุงดำตุนิเซเดนทีวีปันทุตังโกนาฮิซาองเนหินิงเซเดนทีวีองเงนาองไงสักเต็นกะจะมีปิดแคนเปิดตุงะลุงดำมาอิงจะมีเตยมนาจะได้อีเดียกว่าเซนองแกมบิดจัดตาเห็นไม้การนิลายนี้จังกินกินนี่เกกันมิงจงบอฮี